Halor ke jungtmu jong sarkar pedeng ban Pyntreikam no eka National Population Register bat ka National Register of Citizens. Kawai ni kiseng san perthai jong kani ke Jylla Meghalaya kala mi syakmat ban yang Pyrshah ya kani. Da ka ba penpau ba kani ke jungtmu jong sarkar pedeng ka don jingya day bat ka jing Pyntreiru ya ka Citizenship Amendment Act. Kani ke sang riulum na kani ke Jylla Meghalaya ka day ka khun nyautrap National Awakening Movement. Kabaleng ba ka youth wing ha ka khatnyo tarik mata ubnai liber arhajar arpau kala let IT da ka jingtho sha umentri rang ba ka Jylla ok Conrad ke sangma bandawa na ka sarkar Jylla ba ka dei banwanra da ka resolution ha ka yen robar thau an jong ka Jylla ban Pyrshah e ka jing Pyntreikam ya ka National Population Register bat e ka National Register of Citizens. Hadian ke jing ye kendu ye umentri rang ba ka Jylla kani ka kenhun jong ka KHNAM kala ye kendu ru ikinang pathai kubor. Kabala ong ba kani kesin jam jong ke sarkar Jylla kan pelat ikinang song trai muluk jong ke Jylla Meghalaya na kisok kerdot ibala ban syak henmen deri halaka jong kari. Presiden jong ke khun nyautrap National Awakening Movement Youth Wing uba Thomas Pasa ulay thu ba ya kan National Population Register on sedang Pyntreikam nadu kesitere ubna yeyong menta ka snem arjar arpau hadu ka live hotere unai lur mentahi usnem. Bat ka sarkar India, kala keren syai, ba ka epic, ka Aadhaar card, ka PAN card, ka ration card, bat ka passport, kimla ban pensisai ke jinglong nong India bapura. Hapor apo Assam ikman ra NRC, ka mindset kalong kumno, ba yabaro kharbangran be no, yu Assam bu. Henry pinakern sisa, peke NRC Assam ko jayu. Khat khandai lak kiong don NRC, khat san lak kire Hindu. Mateng-teng utrai yeng umjuk huslai dia. Man dei nem dei ban don dokumen sedih ban nabar tu penbiang tikna kan. Ban num syabe. Te teng-teng ilong light li ha takalenti. Te ba mayo. Ngati akan saya kedar kini kawai, da kawan NRC ha kini kalenti. Dagi bun langut ki khasi ki jongi kinum rung kerteng apa NRC kata kadai kabanjia kata la itu lupa mendang sini. Ban nada ki para do prasnam jongi kisah kentat yang tangan nanti kalau ngaba susi kan par kani ke sarkar ko menta kadai ban yo isai krar kani pi teng Islam si no do arja khan reu kelawan ala peniap no ka raja sawai ka kawan ke MP election ke BJP ka ong ingin retable ka henry ngi yong jai be hadun da pas no po dia ha saban pas do apo ka lok sawa biang tinggi ia mi madan biang. Te teng kapor ka dir palang. Tengah kawak ba ya kan ya pada. Kanum dir mar kan ni kan tak baik. Ya ka hok jongi halo ka khandau ka siam. Halo kan ni ka jaka ka ba kilong suwa ki labu unta jongi ke.